Dobrodošli nazad, dragi gledalci. Danas ćemo zajedno istražiti fascinantan svijet Tesla coila, dok ću ja u pozadini da pravim jedan mali Tesla coil kao jedan primjer. Tako da, hajde da počnemo. Nikola Tesla je bio vizionar električne energije. Uglavnom, priča o ovom svemu počinje genijem elektrotehnike, Nikolom Teslom, čiji doprinos električnim tehnologijama promijenio način na koji doživljavamo energiju. Tesla je sanjao o svijetu bez ograničenja u distribuciji energije. Jedan od njegovih najpoznatijih izuma koji to ilustruje Tesla coil. Glavna funkcija Teslinog transformatora, zovemo ga Tesla coil ili Tesla transformator, je uređaj koji stvara visokonaponski i visokofrekventni električni impuls. Ovaj izum ne samo da pruža spektakularne svjetlosne prikaze, već i osnovni koncept za bežični prijenos energije. Rad Teslinog transformatora. Tesla coil radi na principu rezonakcije, stvarajući oscilacije u električnom kolu koje rezultiraju impresivnim električnim pražnjenjima. Visokonaponske iskre koje vidimo u performansama Tesline zavojnice osvjetljavaju prostor poput minijaturnih munja, stvarajući prizor koji oduzima dah. Bežični prijenos energije. Ono što ovaj uređaj čini još uzbudljivijim je činjenica da Teslina zavojnica demonstrira Teslinu viziju bežičnog prijenosa energije. Dok gledate ove električne spektakle, zamislite svijet u sebi koji prenosi energiju kroz vazduh, emulirajući potrebu za žicama i kablovima. Iako se Tesla coil danas često koristi u zabavne i obrazovne svrhe poput naših spektakularnih emisija, danas koncept bežičnog prijenosa energije i dalje intrigira naučnike i inženjere. Tesla coil ostaje podsjetnik na Teslinu genijalnu viziju budućnosti. Sada kada smo zajedno istražili osnove Teslinog coila, dopustite mi da vam predstavim još nekoliko zanimljivosti o Nikoli Tesli i njegovom nasljeđu. Tesla je bio čovjek nevjerovatne inventivnosti, čije ideje nisu bile ograničene samo na električnu energiju. Pored Teslinog coila, Tesla je patentirao i druge važne izume poput sustava za izmjeničnu struju, radioprimjernika i bezbroj drugih tehnoloških inovacija. Njegova radoznalost i genijalnost ostavili su dubok i trajan trag u svijetu znanosti i tehnologije. Osobito intrigiran bio je Teslin interes za bežičnu komunikaciju. Tesla je previđao mogućnost slanja poruka širom svijeta putem bežičnih sustava. A to je bio koncept koji je bio ispred svog vremena. I dok se danas koriste moderni oblici bežičnih komunikacija, Teslina verzija ostaje temelj za mnoge tehnološke inovacije koje koristimo svakodnevno. Teslina nasljeđa se i danas cijene i istražuju. Njegova predviđanja o bežičnom prijenosu energije nisu u potpunosti ostvarena, ali koncepti koje je Tesla razvijao i dalje potiču mnoge znanstvenike i inovantore. Tesla je ostavio trajan pečat na pojam elektromagnetizma, tehnologije i inovacija. Tesla je također bio strastveni zagovornik obrazovanja. Njegova želja bila je podučavati i nadhranjivati nove generacije znanstvenika i inženjera. Danas instrukcije i organizacije posvećene STM oblastima nauka, tehnologija, inženjering i matematika često slave Teslin doprinos i koriste ga kao izvor inspiracije. I za kraj
Ako ste odlučili napraviti svoj vlastiti Tesla coil koristeći DIY set poput onog koji sam ja napravio, imajte sjajnu priliku istražiti svijet elektromagnetizma i eksperimentisati s Teslinim konceptima. Ovaj mali Tesla coil može vam pružiti priliku da doživite uzbudljive efekte visokonaponskih iskri i svjetlosnih prikaza kod kuće. Kada se bude vaš Tesla coil sastavio, pripazite na sigurnost i slijedite priložene upute. Ove male električne igračke mogu biti fascinantne i edukativne, ali je važno koristiti ih s oprezom. Također na ovom našem primjeru Tesla coila možemo da proizvodimo zvuk sa njim. Uglavnom zvuk Tesla coila prolazi iz električnih pražnjenja koja stvara ova električna pražnjenja uzrokuju oscilacije zraka oko njih stvarajući zvučne valove. Danas smo istražili svijet Tesla coila, jedan od najimpresivnijih izuma Nikole Tesle. Njegova predviđanja i genijalnost nas ostavlja zadivljeni. I Tesla coilovi nas podsjećaju na nevjerovatne mogućnosti koje se kriju u istraživanju ogromnih područja elektromagnetnog spektra. Hvala vam što ste se pridružili u ovoj avanturi kroz svijet Tesli. Ako vam se svidjelo, ne zaboravite lajkovati, podijeliti video i preplatiti se za još uzbudljivih istraživanja. Vidimo se u sljedećem videu.